halos nga tanan kita, maaram hiton birthday, hiton aton mga nanay. No? Kay kung diri tikang haira, bangin waray kita din hakalibutan. No? Mga kabugtuan, yan ang adlaw, we celebrate the birthday of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. No? Nang adlaw, birthday ni Mama Mary. No? The Blessed Virgin Mary is the Mother of Jesus and our universal Mother as well. No? Birthday hiton aton diocese yan ang adlaw. Patron haburonggan. No? Alas 7:30 pa man la, pwede pa ka mo makahabol iton pamatron. No? Kaya pagintatagan naton hindungog, o ginpapasidunggan naton iton mahal nga berhen. No? Most of us, damo iton nagidibusyon kan Maria. Kadakan na aton, iton aton kasing-kasing, suok kan Mama Mary. Ito nanon nga ni patrona, din ito naton parokya, si Mama Mary. No? The answer is very simple, because she is the mother of Jesus. Kunwaray ang mahal nga Berhen Maria, Jesus diri natatawo. Kunwaray ang mahal nga Berhen Maria, waray Pasko, no? Waray Christmas bonus. No? Sanglit, kaangayan nga pagpasidunggan naton ang mahal nga Berhen Maria. Tikahan pagtikang si Maria ang ginpanagna o ginpili han Ginoo nga maging iroy ni Jesus. There was no other choice for God, but the Blessed Mother only. The Blessed Mother. No? Therefore, she was blessed by God when she conceived the child Jesus through the grace of the Holy Spirit. No? Siguro mapakiana kita, no? What can we learn from the Nativity of Mary? Ano ba aton pwede mapamalandungan? Yan ang adlaw. No? Tutulong abutang. Siyahan, we need to live a virtue-filled life in this world. Si Maria, ginpili nga maging iroy ni Jesus for the reason that the Blessed Mother has all the virtues to deserve the honor of being chosen as Jesus' Mother. Nga naamuliwat ini mga kabugtuan, iton ayat haaten nga tanan. Maupay kunta, nga puno kitahin mga virtudes, dilahiton aton kinabuhi. No? Virtues are character strength, and they are essential to all of us. Kung karayag naton maging mabinungahon, ngan maging nungdanon itaan aton kinabuhi, we need the virtue of love, hope, obedience, honesty, compassion, courage, justice, perseverance, and forgiveness. Mga kabugtuan, virtues are what make it possible for us to live well together with others, to have resilience in the face of adversity, to flourish, and achieve the good life. We need virtues in our life. Ikaduha nga aton pwede makukuha yan ang adlaw. We need to discard our arrogance and replace it with humility. No? Mupay kunta nga bayaan naton o iwasan naton iton aton kamapahinatason yan baliwan naton hiton kamapainogsanan. No? Mary was chosen to be the mother of God because she was humble. No? If we want to be chosen and loved, we also need to be humble. No? Kung gusto nating piliin at mahalin tayo'y magpakumbaba. No? Nasiring Jesus, palaran adton mapainogsanon. No? Blessed are those who are humble. No? Nagiging palaran iton tawo nga mapainogsanon, kay iton pagpapaubos, usa nga makuri naton buhaton. Sometimes to swallow our pride are sometimes painful. Iton aton tawhanon na kainaiya, iton kinaiya hiton tao, diri nagpapaubos. Karuyag,
nga aada kita permi hiton igbaw. No? It is not easy to be humble always. Makuri iton pagpapaubos, labi na kon ginpapakaraot kita. Makuri iton pagpapaubos kung ginlilinibak kita. Makuri iton pagpapaubos kung ginbibinilngan kita hiton mga sayop. Makuri iton pagpapaubos kung ginjudge kita hiton mga tao. Makuri iton pagpapaubos kung diri kita hinihigugma. It is not easy to be humble always. Pero mga kabugtuan, God is opposed to the proud, but give grace to the humble. A lot of things will fall into place if we are humble in our life. And lastly, ito natin pwede mapamalandungan o makuha yan ang adlaw. We need to trust more on our infinite God rather than trust our infinite minds. No? Mas mo pay kunta nga mas tumapod kita hiton diri limitado nga panhunahuna hiton Dios kaysa hiton pagtapod hiton aton limitado nga paghunahuna. No? Mary submitted her own humanity to the wisdom of our all-knowing God. No? Sinan bugos nga kinabuhi ni Maria, iya iginhalad niya kalugaringon ngadto sa Dios. No? Inabot ang punto nga nahadlok ni Maria pagkarawat handa ko nga grasya nga maging iroyhan Dios. Pero niya darahan niya pagtapod han kaburuton han Dios, iya ini gintuman. No? Mga kabugtuan, sugad kan Maria, do we always submit to the wisdom of God? Or we just rely on ourselves? Or ginahandala ba naton ito naton kalugaringon ngadto sa Dios kung komportable kita or kung tingin naton na angay para aton? Pero kung diri kita komportable, ito ni aton, gire-reject iton plano iton Dios. Mga kabugtuan, God's wisdom is always for our own betterment. No? Makuri iton pagsunod iton kaburuton iton Dios. Kay may gagawas kita didahiton aton mga comfort zone. Pero katapusan, we will realize that God's plan is better than our plan. The plan of God is always designed for our own good. We may not understand it, and it may be difficult to follow, but God's plan is always for our own good. No? Mga kabugtuan ko dida kaniso Kristo, yan ang kapiyastahan hanaton mahal nga berhen, ginpapahinumdum kita hiton tutulong abutang. Siyahan, we need to live a virtue-filled life in the world. Kaduha, we need to discard our arrogance and replace it with humility. And lastly, we need to trust more on our infinite God rather than trust our infinite minds. Amen.